Tinggap ning lokal ka panibalaning Pampanga ing meto nga polymerase chain reaction o PCR machine at meto nga extraction machine manibat kay Go Negosyo at Project Arc nganing Miyerkules a 27 ning Mayo. Gamitan la rin kay COVID-19 testing. Agpangkang Pampanga Governor Dennis Pineda, prioridad laking testing ring sa blank confine a suspect at confirmed cases keti probinsya. Base king datos ning Provincial Epidemiology Surveillance Unit anyang May 26. 29 kareng dinala na confirmed cases ning COVID-19 kay Pampanga ring kasalungsungang paka-confine kareng ospital. Anam la ring at yuking home quarantine, kabang anam mapulot adwano man ring may ka-recover. Labing meto nga kabalenta naman ing miyango biya uli ning pandemya. At yun namang 1,036 suspect cases, ing Pampanga nung nuko rin 279 kareti ring maka-admit ka rin miyayalawang medical facilities. 179 ring maka-home quarantine at 97 ring may discharge na. 159 na ring may kakompleto king home quarantine, kabang 251 na ring may negative king testing. 71 naman ring mete ka ring suspected patients ning COVID-19. Nung pakalawan tayang masalesa ring datos, lulto na 714 la pa ring alime test o maninaya pang test results. Kasalunsungan lang makalagay kang testing center kilid ning Jose Bilingad Memorial General Hospital ring adwang bayong makina. Kung ano man ho yung mga ipapatest natin right now, yung sa mga confirm suspects natin, lahat to dito na po gagana ngayon to. Hindi na po tayo pupunta ng RITM or saan pa. Dito na po to, dito na tayo mapaprocess sa Pampanga. So, nga na pang Pineda, piadyan danay kanu yung sariling COVID-19 testing center ning Pampanga na italakad king Diosdado Macapagal Memorial Hospital king Balening Guagua. So we're going to put up manpower here para matrain na rin ho ng JPL yung mga medtech natin para after natin matapos gawin yung laboratory, yung center natin sa Diosdado Macapagal, ready na kagad. Transfer lang na machine, operate na tayo. At inang 10,000 test kits ing minunang mibiyeking lokal ka panibalaning Pampanga, kabang 10,000 test kits ing pasibayong seliniti para karing bayong makina. Agpangkang Dr. Montserrat Chichioco, Hospital Director ng JBL MGH, agyo na kanong magproseso hanggang may git 5 na samples king metong aaldo ning bayong makina. At para magawa na rin yung testing na ng mga samples na ng mga pasyente or mga tao na nakukuha nila dun sa enhanced yung screening ng mga tao sa community. Samantala, atining 4 na extractor at 5 PCR machine ing JBL agpangkang Chichioco. Justin Dizon, CLTV News.